Kapor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Uno ilam kaliang persya ha khasihus autonomous district council uba titos tawel khan ula talenting you executive member jong katrat building uba pen kraw boklin kharjarin ha kapor badang yai kekinta keli jingkeli ha kapor bu unu ujuba be jingkeli blawan ra do MDC ke Mawson Ram uba Alvin Saukmi halo ke jingkeli ke bedai bat ke market complex ha Mawson Ram uba Alvin ula keli babali ka slam ban pelat ya pisah show contractor haba ka kompleks ladap la shisna mi minta ya ka ba uba kharjarin ula ong bada kami jong ke file klayat de ka sakut ha finance department bat habala keli biang menu ke file kayat na kami jong ula ong bu kan mau show ya kapor hagate kapor uba titos ula yeng ban ong bahabawan si yeng darbar mudin pen kret adong syadong halo ka diga phang ha ka be dei ba ka jingkeli tenrai bat la ban ong yeng darbar bu kan mau show ya kapor Bakarjaan ula ong biang bagata kapor menu upha kam dan kam bat om day ban penjrong ka ya kejing keren hendu bat titas ula yang biang ban ong bakamut ayu kata ban ong basu penjrong kai ha ka dega kenta banyak keli jingkeli Syukur badan buram haka bade bat kejing keli ke ba kendai ke ba pandi kejing percaya haka bade ke market complex apo Mawson Ram ke jubab nak yang jurnal kolong hoj ya kena kejing tai la pendap but hakini ki kendiat benai ki maswan sing sayo ban Menteri Kampura ya kena project Chairman, I want to supplementary question. Ako pwede buat kene. Kajing pencai nak kalian jong yang ba ka kam keladap bat sengin sengin Pino Andre ngasupa ban yo jong pencai kendiat nomor ba ya kene ka kam la jandon sisna minta ka market complex la dap Andre kene kelawan ra cibun kijing namun taka komiti pada taka senong markawai ke jaka keladap ai ka senong ka kam keladap but Andre hadu menta ya kene ke maintenance kamdan kano ke kenjam maintenance but kadon ke cibun kijing penut let's say hadin ban la pli yang sesisir ti ya kene let's say menu ban siu namun taka kene ka maintenance jong kene ke market complex kabla dep menta la shisnam muka bunyo jung bersai na kalian jung ba let's say dekat don ka additional amount pa pinai namenta ka repair ne namenta ka jinong kam jong kene ke market complex shaban play syukur badan buram haka bade kata kejing keli ke ba MC badan buram ilara kolong ba nagaleng jongi hi ke ba i la bande kolong ba kadon setengah di ka amount ke badang sa bande ka pending bill kata kolong ba nyolak duna ke ba menta kadon ka lenti badang proses ban pelajo ke bill ti namta kata ka additional amount yang menta ngi padon ke buku kita kijing ya keren nomor ba kadai le se kasem ke badang kong bandi osno ni MDC ban promo bandi thu kata kijing no cuman ke market complex ti le se ke ba phi person nak le jong phi ke benta ke ba ton kamba ti nak le jong ke isi ke patmai ha kajik junga ku charge ni sa ni dia benda ke benta ke baki pelapan snow mani sale ke bongkam kudesh Supa ban yo sakwe kejing pensai na kalian jong yang ba kadandon ka bil kemba nyolak tingkah ke berasa supa ban stu ba na ke ka daw ka penlong ya ka isi ke patmai menta ba kan pensakut ya kene ke bil na mari ka kam mentala sisnam nadu ubenai Oktober macam 9 November kene ka kam keladap dan dengan kau pun suatu ban nak ikat dapat ka penlong ba hadu menta kontraktor umpat yo ya ka jingsio na kaliang jong ka district council syukur badan buram ban cuba kata kejing keli kolong ba hi
ngang jubab tang ka ka bangang kni na ka mi ka jonga bat kolong ba ya kan ka among na ka pending bel ka sa hi nadu la yo ya kan ka yu la da ban pelan bat ka ka benta jong ka finance department mo bakan kni penya ya ke jeruat mo tadi ki technical issue ki baton hak bel kan ka among ka sa bat kumpang la i hangi kat kum kan ka jubab ka bang nyelai nadu bani kolong ba ya kan among ka sa hi hakili kilet mo akinet na le senin sa flight no ya kani amar banta kadon haka denti wala da proses ya kani ga amo tak gede jual ya jual nga sukwa pun sutu ke kata ka daw ken ka bapenlong namar ba kamde ka bakam ka badang dep menta si banana arnai lazim don sistem menta ke ka bapenlong ba hadu menta ki patla masio namar ba kani ka wandra ka jing namar ba ke ka bapenlong ya ka office kejongi menta bakam la masio namar ba ka kam kamde badep menta si banana arnai la sistem menta ke kata ka daw ba kimla masio pendep namar ka wara ka jingdo long ya ka council ru kamdi tang ya namta ka snong ke ita ka daw ba penlong ka office ba kamla man su pendep masuka mentip kita ka daw shongknor badon ram ban jubab yang kata ka jikeli kalong ba haga jing sang la ka pendap ba dia ba pi na ka liang ka bi ka sunga ku bu ia min sas la da pelat dese ya ka file na du meno bat la po ka finance department mo but nakleng ka finance department ka de ka banong kam dese ila badon ki jirut jawat ki technical issue haga bade bagani ka pending bel dese but haga jingtip junga ku bu em in charge mar ba kam don shu haga ti junga la da pelat na du meno kemut ba kai ka bangala ban jubab kolong ba kedai ka basa kedai ka benta jo ka finance department ban pendit pendiang but katung kedai ka jubab ko ba ai na du meno kolong ba what ka finance department ko la pensai ba ani ka amount ka bangsa pending bel lakukan nak proses pendek kepada anak sak bro kata gede jawab gede jawab Ikhwatib ndet abiyadai berkenika market atau ka office ka dep ne amki penja agreement berkenika market buat mau sendap tah kebetulan pun namta kata ke cikeli ke baki pelara ke jawab namta kata ke cikeli ke longkup dia habai dia pakai ke market kompleks hadu mentaru kampaton ke handover letter negeri yang jumbu kontraktor te ban yakren ke management lani ban moh lese kumno shonu ban peniat ke project sakmat lani ke agreement ru bari ban ya pendek moh kasnong mereka dis council ya mentah ingin patla ban ya pendek ibu kita te lese rau kontraktor ula ai ya ke handover letter lese la ngila pelat ya ke bangsa amon ko bangsa mo iya kebetulan kami sampai dan hingga cingak keren verbally bagi nongalam juga senang ba ini ya penbit penbiang no labiang nadong senang ini ya penbiang no senang ba kani ka project ka council kala bay tengka kanong ka cingkat kui pa ba no to dong tan tekwa bentip ngaling lang ne atau kani ka we ke market ka badan apa ringdo jela dep te kala dep siu ne am kanero kalong lang haju ke market apa ringdo songktor badan buram haga bay ba kata cingkeli kelong ba pi yang mentah kamdon haga cikte pakai gebi jonga but kai ka banga syukwa bani tu ya pi kumne kelong ba verbally hi don kidi kinongalam na to kadong kathain nanti napo riang do haga diki kiat nai la wan ke du yanga banda kaleng jonga hi ngidang ya pendek ki sibun ki banta ki ba ngidong kaman pendek but ban ai mentai ki detail mo ani ki jubab ki ba khamsha ki ba khamnya kamdon hakami jonga bale sila dai member badan buram iblawara ya ke jingkeli ke supplementary question mo isya in IAP ya ke jubab ko sai lese dang ba joka like ya kene ka file masuka pentip hau benai iu ila like ya kene ka file na kalian jungi sa ka finance department syangkana badan buram ban jubab ya kata ke jingkeli ke lomba kamdai pi ke basub ban kemau
ya kapur ba pelat ka file nama ba ka file la ka table jongi ki mars ni shong ni le ga abun ha di ban kan mau ya kapur ba pelat ka file tapi ta la sistem coba pelat tapi wat ban kan mau ya ka tar khala jong ban sistem kan mau ka ta ka por ba pelat file tapi ka jara dikata ka coba maglay jonga le se ni member badan rom nam snow kata ka ga bangala coba dikata ka ga bangang shupa kan snow Mr. Chairman, kaga jing sisya na kaliang unong kali jing kali ulabu spesifik habede ba kamau sendraw. Dan kaliang jonga ngam suldi ban ong ban pediang ya taga jubal. Ban ong bangan numla ban tip. Habalawan hayin darbar kabut di ban penkre habede ba kamau sendraw ngadong shadow. Jadi ban ong detail. Ditang ban sukali tang ita bendu hi pelai jaga finance apa pila juba meneba na kaliang ga jong pila. Pelai ka file siapa finance kedi bendanan record menu hi pelai. Numla ra juga. Syukur badan beram. Kebau ngai pi mende hi ngatrai kata ka jawab nak lagi mamba badan beram ra ai ka keliru hal ai ka jawab bersai ba. Manong man kan mau mo kata ka ski ba plak kata ka file kamdai ka besuk. Kamdai ka besuk. File lagi babun. Tengah trai kata ka keliru kamdai ka keli ka badan manong makanan kadalong mo ka ba ni habit ban ai kata ka spesifik mo. Kamdai ka badan ka jingta nak lagi sungai. Ina ka lagi sungai suka pun kerpat ya ki para mampa hi bayar ki isu hi ki pemda don tan ga jing ta mo se nam ta ga jing pha jong pha ba ka ba hai nom ya penjrong kai kata ga de ga bangang shwa kan kapan on umai Mr. Chairman ngong kum ni te kamut ayu kata ba ong banya penjrong kai abang yawan hang ni ya keli jing keli kani ketika kenta keli jing keli tingi kam keli ka pasyabar na subjek tu jadi keli yang nambah kalau kita ya kani ke subjek tiban ong ban super jerong kai masuk kata dak ba buram mo try ka jing keli jong i euro i amila keli ngat try inong keli ro ila long satisfied e ga ba ila ai yam ma ban ya ka coba Mr. Chairman, ti beling nga keli kata ba meno pi pelaj ye kadau kalong bangit suatu ba ka delay kade napo ka department jong IM in charge na ka delay kade napo ka finance department di nakata kadau bang asa kali ba menu apply ka file ba kadang mangit suatu temut namenta dari ba apply slam IM temut ni suatu bumut kadang supply tang menu temut kade kajing delay na kali jong IM in charge handai dari ba pi dari apply mata la sausan benai temut ka peni ba ka delay na kali jong finance department di nakata kadang ngas kali ba menu apply ka file kulish pun ya kata kajing kali ka jong pi bat na naru di ngalong ba masin simti ya ka kampo council hi ya ki file ki bangsa kampan project ki bangsa hi ngala depan pelat ka kam employ hi tak kira ki coba pang juga bat ya ka specific date le se ka tarik ka bat kena nimla ban kan mau kata kira ka bang ngala shu berap dum ni de sila da member badan buram mo ipwa ya kata ka tarik ka bat kena ni sa ya fi ya kata ka tarik ka bat ma dak ba ni hak kata mungkin sudah suknar buran buram na shkwa ban keli supplementary EM in charge kani ka building ka ba sanction ka amount kadi lapo ka council but kani ka building ka ban they fix ka building ka along ka this council kadi ka council asset syukur badan ram berjumpa kata kajing ya kata kajing kali kalau ba buat kani ka deka council aset ka bangi dai tengka ya kata project nanti but nimla badan ba ketika cekah hi ketika cekah juga snom but kalau try dak snom andre ni kum council idon batai ketika project kalau ba ada ketika project berbakan don ka share ka bangin yang saya pendek si nak pendiang dot kicing dong kamero kata kajing coba kan ka bangi isu putin nakaleng chuni kaba lalong kumba syuong ba isu falat ka file ka bangsa mo kata ka bisa ka bangsa andre ya ka jingstang ya ka project hi na ka bobrom male ka isi ka ladat di nakaleng chuni ya kata ka jingya kran ka jingya kot ka jingya pempet nadu nengkong kamdon hakani ka me ka jingtip ani ki file ki bangi ni yo hapo department mo tinga hikan cukup dak basai ba kum kita ke jingikut ke jingikkan ya kan ka project
kamdan dan mereka ke bang squat penting kena make sure kalau ba nakleng juga ke isi ke thamai hi wala ka dei ka project ka bangi ni shifti project ka ba ni isu budin ya ka balada kalau ni penting kena ba ke ba ni labai tengka nam ta ke project kalau ba ni kwa ba kan long ka jingmatoy om tang pai ba ko to ko dong than rei ka long jingmatoy rum da council Kamlong sai ka jubab ndai to ngin yehun beri ka sotu ba kade ka project ka ba la penyat ka isi ka berim ndai nga syukur patret ba fin simkhia ba fin sotu ba ya ka project nang ba kanlong very clear namta jongi ki member wadla kam hab constituency jongi ndai kade ka asset ka council ngilong ngilong ngidon ka right bangintip kumno kanikan function but kano ka rukom kanon ra income ya kade ka council tengah kermen pinchim kya alor kata bat in kermen bangin wanra revenue ru lingba kini market ka bangila mo pelut ya ka pisa ka badi ka jogi bat ka jong upai pa tengah kermen ba minishim kya alor kita kanang bakan balance bat kan wanra revenue ya ka council play Pin rius pa ya kak tin la jong pin dan kam ya ka bakan kiu kak tin kasi kak tin la jong ai kan roi kan pa buon kia kren halor ka environment ka saudong sauput saukun ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjangam ha ka kentin khasi niyo ya ka marian na ka marian niyo sa ka meirilung meirisan meirilang meiramo tin la jong tudayakan mau kendit ho lapen mi da kapate CTV na kabenta ka jingmentoy upat ba